Nis Musangi Mutegi nimete kora Tharaka Nithi County twaretire mulwaru wa cibitari kiumia kithiru ngari yamumire nyuma ngari ya muringa yaola mwene ngari atinaola ngari yatigwa niro thigari maukirie ngari mambata twamuleta watuika ena accident iria atuikire na internal bleeding ICU yaola chuka hospitali no ya Meru General ekola twasatwara tusote mbia twasiona kabinda kara tuonire mbia watuika ICU nionekana nyuki ntukwira yakinyire maria masire guku kuona mulwaru nikenda mari bambia mulwaru athie kubirwa ICU methira mulwaru na akuire mathingatiriria nerwa mulwaru na rathimirwe kithimi gia COVID-19 na niyo ramurire togwa athiritie cibitari kiumia kimwe athiririe cibitari Wednesday twasa muthenya wa Sunday niro twera kwabirwa rifaro Sunday ndiru riu wa iri kenda akua na tweri twa ithimi cia COVID igatekia around ntuko ciiri ithatu toguma kuthie makuruta mande wa iri nirio muntu akuire na ondie no tio anatu ne kutwa murugutagirira na nitio twamwambatangaga na tukimwadimate togukego ni COVID-19 mabati gututhima twinde maria mausikite na mwiro uriko na mwironu riu tio ta family members na antu maria marekaranagia nawe rira tuciro munthi gucira mwiri kuma kirauko themwe turari na twauga ni tukwenda postmortem nonto wa kuthingatiriria nonto mwene ngari akwirwa atutethererie mwene ngari augire insurance iribo tukathie kuthingatia insurance igite atia itutethie riu rira tucire nginya thaa ino mwiri tutianenkere nonto no akatukururuthua ni twambiriria tukathia watukira gwa mwiri tariu marikia gutwira mwiri nonto ni coffin yenau utiruthirwa postmortem na no akariu tukuria justice yetu ni beri nonto ni tugukia mwiri na tuthi tukathike tukathingatiriria na mbi mauntu mau mangi currently thaa ino uria munene wa guku nginya COVID bag ambire tibo no anga tukagura riu na muria ni tukura ku no kambira tukore polythene paper twoberwo mwironu kuonania wana na mwiro ri mwige matari yere mwironu ni COVID winau no ntwana monika makulagia mbuto aregire kwirwa orio niki nikenda tutikaiganirie na mirenu yengi kambira na kuma kirako ngungenete muno kuma mbose okudibitare on 5 Meru nani mopaku no Antonio yani mwana wakwa aringirwe nengari akoringwa nengari niyo nasurika nkalala uko ngasa nikenda mberwa na kwenda kubirwa ICU niyo nsurika mboza kumubira ICU after 3 days Meru ICU ne kuonekana ndo ICU tonekaga ne da arudhurwa kithimi ya corona riu akorotherwa tuguca ntuko ya Tuesday twerwa ni positive niyo na makira muno mwana wane bwale positive no ndo niyo ntikona kuri atua ya ukua no eriku nwako twerirwe tuge ntukura tugacira mwiri tu twauga tugacira Wednesday matwirari tubati gucira kuringana no boti wetu twasurika kunde but lastly na bina renga payment twanonkerwa lastly na samosa renerwa gutemwe okuthie mwiri na case niyo kana makamuno nonto ndaise kana no aturite wira munene ogu na tukuruta wira munene muno riu ni nkiromba niyo thirikari kana county etwigwira kiao etwira boto kurutha nonto ni tukuona mwana wetu atai na makosa no banini karingirwe ne ngari yorete ringite antu mangi na kwina usairi wa gutosa niyo ni nkiuga tutethererue